Advocate Teffo alana ku hundziseriwa nandzu emahlweni ka n'hweti ya September avula leswaku leswi swi lehi ku tlula mpimo naswona a swi nge fambelani na ku langisiwa ka nawu wa vahehliwa. We believe that Advocate Teffo, the remedy is to give you instruction, recuse the court. And I've denied Justice Mahungu. I've advised against that instruction to recuse you. Despite the fact that I see what is happening, despite the fact that they see, they are my bosses, they give me instructions. If I deny and I refuse the instruction, they will unemploy me and they will be reasonable. If indeed it will be found that this court does not have a jurisdiction, the game will change. Of the West, we will consider that our client have been kidnapped from Johannesburg to be brought here and tried against their will before this court. And we will deny that our client be prosecuted by the court that does not have a jurisdiction. Vahehliwa u tlhela a kombela leswaku muahluri Chipiwa Mahumela a suka eka nandzu lowu tanihi leswi a nga pfumeleliki vahehliwa ku va vulavula na yena ku n'wi komba hi laha vululami byi nga yima hi kona. Mixo wa namuntlha khoto ya le henhla ya pitori yi tlhele yi twa hi tsalwa ra vumbirhi ra milandzu leri nga vekiwa leswaku a ri nga ri na nkoka tanihi leswi a ku wa mavonelo ya mutirhi wa xiyimo xa le hansi. Tsalwa leri hi leri a ri ta hehla milandzu ehenhleni ka ntlhanu wa lava a va ri kona endlwini eFosleras hi vusiku lebyi ku nga dlayiwa Senzo Meyiwa. Eka vona ku katsiwa nsini ku nga kheli khumalo. Nandzu emahlweni mundzuku.